Momumvo omutiyali omukwaniilwa Nebukadneza okwa lala ondjodhi. Oyali yemupiyaganeke nokwalondoka koomposi. Nena okwiithana aanekeli, oonganga, oompulile noonkulungu yeye ya fatulule ondjodhi. Sho yeya ndele taya thikama komeho gomukwaniilwa okwati kuyo, ondapiyaganekwa kondjodhi ndeya yaguma, ondaala nditshuwe shi tayiti. Nena oya yamukula omukwaniilwa moshiyalameya yati, Keyama, kulupa nomesho mayego tukutasinine, tuhokolole ondjodhi yoye notatu yifatulula. Nena omukwaniilwa okwati kuyo, ondatokola kutya one tamu hokololelendje ondjodhi ne tamu yifatululilendje sho tayiti. Ngele itamu shivulu, otandike mundembagula miintimbu nomagumbo geni otandike gahalakanisapo ganinga ondumba yomakulukuma. Ashike ngo tamu vulu okuhokololelendje aishe iyali, otandike mupa omagano etandi musimaneke noonkondo. Ano paife hokololelendje nduno, ondjodhi oya tshike notayiti ngini? Oyo ya yamukula omukwaniilwa tayati, Keyama, ngo totu hokololele kutya ondjodhi oya tshike, otatu yifatulula. Nena omukwaniilwa okwiigidha, onditshitshi kutya amumanapo ethimbo shaashi omutshitshi kutya ondatokola ndimugeele. Ngi tamu hokololelendje ondjodhi, opena ike geelo limwe. Shaashi omuuvanekelange monangwi mwalombwelandje iifundja. Shimwatengeneka kutya iinima otayi kalunduluka. Ano hokololelendje kutya ondjodhi oya tshike, opo andi vulu okumwiinekela kutya otamu vulu okulombwelandje shi tatshikeya. Nena aanongo ya yamukula yati, inaku kala nale nande omuntu kombanda yevi ta vulu okuhokololela Keyama shoka ahala okutseya. Kakwali nale omukwaniilwa omunene nenge omunankondo apulile ayanekeli oonganga dhe neempulile oshinima tshafa shika. Keyama, shoka topula otshidhigu nokapena ngoka ta vulu okutshila okulombwela. Shila ookalunga ihe kayeli putse mpa. Aanongo yali agandja imayele omukwaniilwa ena elongo lyopombanda. Ashike omuntu eli panyama iha tambulako iinima yombepo yakalunga. Shaashi iinima mbino kuye oyuugoya. Onkee anu iteyi tseya shaashi ayuuvikwako ike pambepo. Aakolinto yotango onopolo ontiyali okatya nokatimulongo nane. Ombepo ondjapuka yiyambeke mboka taya kongo nuudhiginini noyifupipiko okutseya otshili. Euvo okondyoka aanandunge yuuni mbuka itaya vulu okulitseya. Shika otya geyitha omukwaniilwa nayi eta gandja elaka aanongo ayehe muBabilona ya dhipagwe. Elaka sho lya gandjwa aanongo ayehe muBabilona ya dhipagwe, na Daniel nayakwawo oya kwatelwamo ya dhipagwe. Nena Daniel okwali ku Arioka, ondjayi yetanga lyaalangeli yomukwaniilwa ngoka alombwelwa akadhipage aanongo yomuBabilona. Okwa popi iitegelela nawa. Okwa pula Arioka kutya omolwatshike omukwaniilwa agandja elaka lyatya ngaaka. Nena Arioka okwa hokololele Daniel shoka tsha ningwapo. Daniel okwayi komukwaniilwa nokwemu indile apewe ethimbo lya gwana opo avule okufatulula ondjodhi. Nena Daniel okwayi kaandjawo eta hokololele yakwawo Hanania, Misha and Azaria shoka sha ningwapo. Okweya lombwele ya galikane Kalunga komegulu, eya sile ohenda nokumupula eya hokololele oshiholekwa shika, opo ya dhipagwe pamwe naanongo ya Babilona. Nena uusiku tuu mboka oshiholekwa shoka osha hololelwa Daniel memoniko. Oye nokwa lohambelele Kalunga komegulu tati, edhina lya Kalunga nali hambelelwe sigo alushe. Oye ena uunongo neenkondo, omathimbo nomivo tedhi lundulula. Oye hala kuthako aakwaniilwa noteya langeke. Aanongo teya pe uunongo naanandunge omayele. Ota holola iinima yomuule noya holekwa. Ota tseya mbyoka ya holekwa momilema naye mwene okwa kundukilwa kuuyelele. Otandi kutanga etandi kusimaneke Kalunga kootate. Ongoye wapendje uunongo noondunge. Ongoye wayamukula omagalikano gandje nowetuulukile shoka tolombwele omukwaniilwa. Daniel okwayi kwa Arioka ngoka ali alombwelwa komukwaniilwa adhipage aanongo ya Babilona. Daniel okwati kuye, ino dhipaga, falandje komukwaniilwa, otandike muhokolole ondjodhi ye. Meendelelo Arioka okwa fala Daniel komukwaniilwa Nebukadneza eta lombwele omukwaniilwa tati, ondamona gumwe gomaapangekwa aayuda ngoka ta vulu okufatulula ondjodhi yoye. Omukwaniilwa okwati ku Daniel, oto vulu okuhokololelendje ondjodhi ndayaguma nondjodhi sho tayiti? Daniel okwa yamukula ati, tatekulu Keyama, muuyuni kamuna omunongo, onganga, omwaanekeli nenge omukoneki nyothi ta vulu okukuhokololela shika. Ashike okuna Kalunga megulu ngoka ta holola iiholekwa. Oye kuhololele tatekulu Keyama shoka tashi ka ningwa konakuyiwa. Ngaashingeyi otandi kuhokololele ondjodhi yoye, emoniko ndyoka wamona sho wali wakotha. Keyama,
Manga wali wakotha owayaguma shoka tashi kaningwa monakuyiwa. Nakalunga ngoka taholola iiholekwa okweku hololele shoka tashi kaningwa komesho. Ngashingeyi oshiholekwa shika oshalombwelwa njewo. Kaishi shaashanuwa ngaye ndinandunge ndivule yakwetu, awe. Ashike omolwa efatululo ndjodhi lilombwelwa omukwaniilwa, ngweye wutseye wo omadhiladhilo ngoka geya kungweye. Keyama, memoniko lyoye owamono oshiyelekelo chinenenene chathikama komesho goye, tachi welima notachi adhima. Nomokuchitala owaninga uugelele. Omutse gwacho ogwali goshingoli lela, ontulo nomaako ogali goshisiliveli, oshiya neembwetelo dhasho oshikushu, omagulu gasho shelo shiluudhe, noompadhi dhasho iiyela yakwatakanithwa mumwe neloya. Manga wali weshitongonola, emanyeneno lya pambuka kondundu kulyo lene, ndee tali dhenge oshiyelekela koompadhi dhoshiyela neloya nolyeli nyanyagulapo. Nanziya iiyela eloya oshikushu oshisiliveli noshingoli oya tatagulwapo etayi ningi yafa etundu polupale. Ombepo oyeyi pepepo aishe ndinapu kala ye nandoocha, ashike emanya olyakoko ndali ninga ondundu yasiikila evi alishe. Ondjodhi oyo ndjika, nena tandi kuhokolole nduno sho tayiti tatekulu. Keyama, ongwe oshime shaakwaniilwa aeshe. Kalunga komegulu okweku ningi omupangeli etekupe oonkondo pangelo nesimano. Okweku ningi omuleli waakali kombanda yevi aeshe, ndee topangeli iinamwenyo aishe ndee needhila, ongwe omutse goshingoli. Otolandulwa komupangeli gulwe, ihe kethike pungwe muunene, opo notalandulwa komutitatu, omupangeli woshikushu ngoka takalela uuyuni awushe. Nena otaku kalandula omupangeli omutine akola afa oshiyela, ngoka tanyanyagula nokuteyagula shaashoka. Ongo oshiyela tashi nyanyagula, oshilongo she otashi ka nyanyagulwa shaashoka. Otashi ka nyanyagula nokuyonagulapo iilongo aihe yatetekela. Owamono wo kutya oompadhi nominwe odhali dhakwatakanithwa neloya. Shika otashiti kutya oshilongo otashi kakala shaandjagana, otashi kakala shina oonkondo dhoshiyela, shoka oshiyela oshavundakanithwa neloya. Mominwe dhokoompadhi omwali oshiyela neloya yatulwa mumwe. Shika otashiti kutya ombinga yimwe yoshilongo shika otayi kakala yakola nonkwawo inayi kola. Owamona ishewe kutya oshiyela oshavundakanithwa neloya. Otashiti aaleli yoshilongo otaya kakambadhala okuhanganitha omazimo gawo mokuhokanathana, ashike itashi kakwathasha, ngaashi oshiyela itashi kwatathana neloya. Pomasiku gaaleli mboka Kalunga komegulu otaka dhikapo oshilongo shoka shaana eshulilo. Itashi kasindika nando, ashike otashi kayonapo iilongo mbyoka aishe, nosho shene otashi kakala sigo alushe. Owamona nkene emanya lyakolokako lyaza kondundu inali gumwa, nonkene lya nyanyagulapo efano lyoshiyela oshikushu, eloya, oshisiliveli noshingoli. Keyama, Kalunga omunene oteku lombwele shoka tashi kaningwa konakuyiwa. Ondeku hokolole naana ondjodhi yoye nondeyi fatulula shoka tayiti. Ehunganeko lyoshiyelekela shoka Nebukadneza amono mondjodhi ye olya kalelapo iilongo mbyoka tayi kalela uuyuni yili 5 sigo eyo lya Jesus Kristus. Iilongo mbika yomoshiyelekela oya faathana niilikama yomembo lya Daniela 7:7. Omutse goshingoli olya kalelapo Babilona, oshilongo shoka tashi lelwa komukwaniilwa Nebukadneza pethimbo ndyoka. Ontulo nomaako goshisiliveli olya kalelapo oshilongo Medo Persia shoka tashi kalela chalandula Babilona. Epunda nomatunji oga kalelapo oshilongo Greece shoka tashi kalela uuyuni awushe. Omagulu goshiyela oga kalelapo oshilongo chakola chafa oshiyela nedhina lyasho Roma, chali koshi yomukwaniilwa Caesar. Eempadhi nominwe dhoshiyela dha volonganithwa mumwe neloya olya kalelapo oshilongo Europa pethimbo lyetu. Oshigwana shika otashi kakambadhala okutula mumwe eenkondo dhongeleka nopolitika, ashike itayi kaya mumwe ngaashi nga oshiyela neloya kaya mumwe. Dhindhilika, aantu mba taya kaya megulu omba haya galikana Jesus Kristus mesiku etiheyali koshiwike, ano lyomakaya, nohaya landula iipango 10 ya tate Kalunga. Ano mboka ya tambulako Jesus Kristus onga omuhupithi gwawo, notaya kala yena ekwatathano naye, notaya ulika ohole yaye. Epulo tali yamo taliti, aantu mba yasa ndeka yali yeche sapati otaya ningwa ngini? Tate Kalunga ota pangula aantu shiikwatelela koshili ndjoka yeyichi.
nge kayali ena ompito yokwilonga iipango 10 ya tate Kalunga ngaashi ili, tate Kalunga oteya tambula chiikwatelela kokudhiginina ochili ndjoka yali eichi. Megulu otamu kakala aantu oyendji mboka taya kayapula esiku lyosapati, ochikando chotango kuwo. Ashike oshigwana cha landula keyo lya Yesu Kristus etiyali, kuwo otashi kala cha yooloka. Kalunga otaminikile uuyelele we momilema monena. Aantu oyendji otaya galukile kesapati lya Kalunga, ano lyomaka uuna iilongo chili shika. Ngu tati ndi okuuva komalongo ga Kristus oyo takala kena ontseyo. Nokukala kwe kena ontseyo otaku mu etela apukithwe. Shaashi okwati ndi uuyelele mboka Yesu aminikile monkalamwenyo ye.